enam se bua na bu na enya de se mbusha na bu na yedi nyere bia no woko benye nti bidam bi wo mpo be 3 days na wo bokọ no obobulu obenye be 5 days ansa no wa ba nukun okwapu na se wenya nam a anfa mbefia ola yakwefe yakotonam anam no so no bu yedi kwa market kota no bu yedi nam na ye fresh etumi sei na ya agbaka say fresh dey a wo dey go fridge na ya ma light off and dey utumi nya no fresh no woton for your miwo apam na wa ohye me sabonkum so a meni ye maami mpacho bebodin kakra amame fa ma adwoa yo ye ni ye maami adwoa na wo hu se wo yiye na makasi a chese wo sensene ho pa enya asem ketwa na ye maami adwoa enam sesia na wo free ensio mana mpacho sesia mu kundi free ensio mu bai mpacho na enam no ni din disen mpacho ye fa ni tuna dai. Oh, okay. Nti tuna na ya na yewe no ebini. Okay. Me pacho na tuna na wo yiyi wurere hui. O kwa koton anase we de wo kono ade ama ebusua. Pacho me kaya me ya wi ya aka ma sister wo school. Oh, okay. Na ya uton bi so uton enam ni bi anase we de wo yiyi kekede akoma se de wo seye no. Pacho ai me tondu ampano amu. Okay, na mona mutomo no sen na esifatie. Ebi o ma enam no se bua na bu na enya de se mbusha na bu na yedi. Okay. Na se mbo aya na ne buo eden no. Me kwan be so na otimi fa so de ton enam no se ahokyere basa na. Kwan be so na otimi fa so etimi di enye ska ebihye ebusua no. Se wakwana se wenya na kase a na sa ale onye idua edunu be ma no botu aka se we ba ko beje 20 Ghana nti wa aka sa me so mesene nto so da ntem so na sa me so meton a menya kaka na metum da ahwankwala no nti so odema 15 cedis a na mo so obi oboto no da ma 18 cedis a na le 20 Ghana nti dam no be ma no ba na me de 15 cedis na ma na me so ma afa 50 cedis ni mdaye eduana amankwala no. Oh, okay. Na no esum de ni umma ya sen wacho omo ya 5 umma ya 5 nenti sa 50 cedis na etimi sum unyina wacho nso mama be ma no so mso. Okay, na ya mami na ho kire be na ya bukomu se ba ne se bia nam no wanya bia ya wura ho wo ho pa sa nukun okwapu na se wenya nam a anfa mbefia ola yakwefe yakotonam anam no so no bu yedi kwa market kota no bu yedi nti se yenya skadam na aya anwa me wi aho na nkwala no so omo wi aho de wo papa akopuma wenya nam ne yakotonam wokom na nam no bu bayazi ska so yedi bedi gona de be yeduan no one day ska na yedi be yeduan nti aya bibi nka na nkwala no ndi. Oh, okay. Onti edie na wo edika etre ahwefo a ehyew. Edie na wo ka se bia wo pese aban ebrema na se we die wo pese omo a ye omo ton enam no ema wo no omo ntiti so se de be ya obetimi ato enam no dodo die na wo ka. Na mo wakan de ahwefo a wo hwe misisi onjele se mehin wo kwapono wanya na ma yo ya sisem yazin nti se mehin fo so wakoro wanya nam so aya wanhwe ebunu ma he kaka ne yentumi yenton na yesu yenye bi ne da atu etina sa wonche ba yetumi da aboabo ye ho amo waka kire ahwefa wo hwen yo me da say yes sister we too much ye na yedi enkaso ye de ebremwe koso ahye ye na yesa akọ ye nua ba ko ho a ono de chese nam no woton ankasa ne nko busa no no nso ama ne ni se ne kwaya ya wo faso difficulties a okomu wo enam ton ho di mechi enko ba bia. Hello ye nua ba sister me chia wo awie mejo so me pa cho ne fra wo sen wacho fa mama. Yo sister ma me pacho wuton enam ni bi
Mboche. Okay, uto aya oba epo ho na obeyi ana say mema ni yibra na wo awaton. Mboche mema na we yibram na moton. Oh, okay, te say ntepo no ho kra de ya wo ma ho. Mboche dabi. Okay. So omoyi nam na modi e de brewa aya nkrofoto ana say ya ahoche bi ewo enam ton no ho. Ya nkrofoto eduse bia scan ni wonti. Yenye obi mu a omoto. Nti wo be bransa na wetumi aton. Na enam no ebi mu de hin na woton eye tuna na se mpata na se mu enam no mu de hin na ya woton. Mboche tuna Nkwa na ya mu yi de brew. Mboche. Okay, na tuna no nam no mu yi e de bremo sa na aya nkofo bebre to anase because sika ni honti no obi etoda utimi de nam ni nyina akofie sa. Mboche onyo oduse bia yenye obi maneto. Eduse anta bi so na yenye obi amaneto. O se edukogu fridge na yeton nkaka. Na so mudi kogu fridge mu a aya ense. Dan se brog wo hunti. Ba se nam ne ye fresh a etumi sei na ya agbaka. Se ye fresh de a udi gu fridge mu na ya ma light off and de utumi nya no fresh no woton. Okay, nenti se ebi ada obekọ market na eja enye no enam no ya wo ye ne den. Ese yo ye tugu ese ma ye kohwe egu bola. Oh, me den na because ya se ebi a odekọ market na ya anta mudi ye aduane ma nkwala no ne abusia ne nyina di ana anya sa. Se wuntumi fa ni nyina anya aduane enam no dooso. Nti ubedi mpa kakra bi na ubedi nka na asai na ubetumi ahwe egu. Okay, yada si ya sister na die na wo ka kire etiefo ni adofo a omo ehyew edewe de na wo ka efa wonam ton ho ni ujadie mu de na wo ka fa ho. Bre na ye bre nti ye nyina ye mbode mbo na ye bo nti me kasa chemi na etiefo se ayo omombo ye na ye bre. Okay, yada si ye nuaba yakoso a eye too much GH na wo hye ai medi ede efia instrument ba kope na meka se ko ye YouTube eye too much GH because we bring you the best. You best also obe subscribe to our channel na wako Instagram wo free hoso na wasa ko Twitter ho nyina wasa o subscribe na afi no comment section no so no nia wo kafa ho wose natural na wo hye mensa ni fai so ha eye nuabe ma otimu se hye ni ho nyina ye de afọ wo hye no so otimu se sia no free apumu ye de eba na ye ne no ebedi ta ho ye ne bebo nkomo afa ekwan ya mo fa so eyi enam free apumu ni difficulties they go through enti nkoba bia kosoa ne hye me na ye ntoa so. Hello mi nuabe ma wo ye de mitimo so wo afọ na sia na free enso mo ba na. Pachonyo. Okay, pacho ubebo din kakra ama etiefo. Pacho from Kofi Davidson. Yo, Kofi Davidson. Uyi aya okọ eposo pa. Pacho ya mtamu kodo batinye na yeje won na okọ na woba. Amuje omo kwan so nyire mu no still ugusu wo epono so. Okay, say ya mukwa how many days na mudi anasa mukọ peno na mosaba. Okay, o depend obi mu okọ onya be ya 3 days, obi mu so okọ onya be 4 days, obi mu so okọ nda obasan wa bande. Obi mu so okọ a ebi abe 2 days ta no wasan wechi wa aba. Okay, ne di enti ne timi mo mutimi ko di eposo 2 days, 3 days ansa no o ma baba di enkwa na ya o mo ye wo epono so nti ma o mo chesa. Okay, ye obi mu ho ma nam na waziba no. Ode wo kokezi 3 days only chede. Because of petrol no bu no onye we say anam no ho aye scarce aye nti ode walk was ice na wado ko nti wo menye be 3 days nti sanna no wonya nam na wo gba ice na egu 3 days time wo gba ice na egu na wo za aba. Okay, na dabi ho no ma mutimi kosa 3 days na omunya nam dodo se de omo pe no ana oye no kosa nyere bia no wo ko benya nti bi wo mpo be 3 days na wo bokọ no obobulu obenya be 5 days ansa no wa aba. Na minyo be medi enti na enam kwa na wodi asi wani so se wo pese uye. Okay. Bibi foforo bi ani hon ma wo pese wo ya apart from enam kwa wo pese uye. Okay, me say anu I de edwuma mo so wo menyo do anyi na me pele me ye dem afri edwuma no wona me pele me ye because
says a Ghana and I say you have a bia and shell and yam was also a man with me with apart from one, maybe a mutual. Maybe I couldn't see our baby in a mutu. Okay. Minyani nti ye bi se eya omukọ eposo a eya ebimu enhu niema ti se ahunhu abosom ni sa niema no ebimu ha etimi epie won so nim na etimi kra kumbi mu na no kra ewo mu no any sign. Okay, the man na obi hu opum no se bi se won case woman na on yard obutum ayo bibi ebia kire wa case wa man because bosom pode se Yangopo abo ame yenya de obi abotu makom but se ko bia ekono keshi akunhye bi ti de e bia owu ane de ona meka owu na ne se bia de ma azen botu a e bia wa keso ama e dem nzama na reka na de often na yehunhum na reka no nti dem na wose. Okay, na some for 3 days na ekwan be so na mo fa didi mo yi nam ni bia ku di ewo moyi mo ship ni mo na se ekwan be so na mo fa so didi mpe se atiefo ni ahwefo mo ti ase o se ye bebre nya se no bia wutimi ko epusu 3 days there ekwan be so na wo fa so awe do e bia sa wo kwa no pa na obedidi a wo kwa senior wusif ekwan be so na wo fa so there de boa. Okay, no se ye kwa ye toto nama wodi yeziban wo ye woda azna ye to yedi yezibana onu bi na ye toto de man ofan moku anyo gare etsu na dinna onu bi na ye to yedoko nti ada ye ko be hia nyina nam so onu bi na ye kwa aka che no wo nti ye nyanam ni bia na ye de man nya ye bitire me ye woda aza ye nyanam na ye zaye ni yezi. Okay, inti a free bra. How many years in our why a pool ejuma? Okay, must start to ejuma no achal. We could school kakrabat. We into man coin could be a but no for maybe about 20 years. Hey, that's just a watch him over Juma Mupa. Okay, na ukwa in Susan so ben a yam was so. Okay, so on American so or being you or encourage bonibina say. Nka yi obi ahwe na so wanka kasabo ne bi ngudu a ntumi nkenya so anu bia o eponodo kira wanka sai bia ekenya enyo bia kaye bibi ai bia nkezi wono kula nche obi na oyimpa na aka kasabo ne bi ngudu ansana ekwa benya nsusu ade bi wo eponodo. Oh, okay. Jo yenu ababa kofi yeda se ye fra wo no chichi nkomo no wogi apeni ani eyen ebe chichi nkomo no yeda se bebre. So adofo ani etiefo apam na maben afa ankwa debe obuada afa ankwa obuada sorry eho na miwe na meka se ko YouTube channel na ko subscribe because too much because ye di eniema esisi ni ye hintade de Bremo, me di ankasa so de ye frame efia enstroma ba akopɛ da sɛ ne ye besa ehia makramo.